Kasalatibyan! Kit ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na. Di mo pagarien, ti kinaimot, ken kinauwit mo. Tapno naragsak, ti biyag mo. Tampok dito'y programa tayo. Kasalatibyan! Nay, Pedraw, saan pa'y matanalpas ti panagmula dito'y bangkag? Agrub-rubwat kan nga gawid. Kuangkal, at ang amin papanak, na baybayadan ka iti hustaw. Iso nga agtrabaho ka mata iti hustaw. Kuangkal, ikarok to itong bigat. Ay, awan ti kasta atong tungal ta. Iso nga agtrabaho ka. Kuangkal, mapanak ko maagaram. Agaram ka ngay malaldawan. Angkel, nasken nga gawid akon. Tamapanak agdigos ka nagpapurma. Saan na rason na ita? Agmula ka, agingga iti oras ti panag-awid. Hala, agmula ka! Marurudak ka ni Angkel ko abaak. Saan na ka pinalubusan nga gawid na masapa? Imbagam ko mga ururayan ka. Ad-addan ang agungat. At dan samot puliyo abaak paray. Ay, awan. Di Angkel ko lang tibak. Ay, di may palubos ngagbalin ka abaak paray. Ay, jakmat kayat ah. Kita man ni Angkel ko. Nakaungungat. Kan nakaimimot. Baak ngamin. Partakam nga ron timag na, tani. Agawid ka pa'y amapan, agpurma ako na. Ay, katuna. Alangan mo ta sa anak ngagporma. Di basta din ako ni Hasmain. Abay, sa nino ay ati papanam si Kapidraw. Intiigos ngun samot di pabanglaw. Mapanak nga rod agaram. Na, asino nga iti mapan mo arman? Di mo matlamam mo. Ay, amamok amin at at tao dito lugar tayaw. Amok tupay numano ti agkasar, matmatay, kano asino ti masikag. Sikapay mat nga main, tisan amakam mo kadagita. Katno inaldaw ka arumrumwar. Na, Awan langan mo no at dami natay kan kasaran. kahit anya nga iti aramidak dito'y balay nga inaldaw. Ay, napayagak mo to na balaw. Anya nga ta, no si kanti mapan makitang dan ija bangkag ni Angkal. Nauma akong ngagtrab-trabaho kan kwa na, nanang. Nakaungungat. Ay, kasanumot nga iti asosasyon mi a senior citizen. Sapay ka na yun ti practice may iti sala. Ay, sana mabalay na saan ko amitingan dagiti membrok. Bagbaga man nga ron ni Uncle Jose, nanang. Pasensya, amon. Takas diya talaga ti baak. Naungat lang nga rudan. Nagimot pa'y. Ay, talaga asaan na nga mo ti agayat kan mga asay. Baak nga rod. Hanggang saan mo't nga amin abaak kat kasjay. Oh, anya ti magunam paray. Mayat matlaan ka diti formak. Ay na, nagwapo kan paray. Sungbatan nakngatan adagos ni Hasmin. Ay, katagaram ka pa'y mata paray. Tangarudan ha. Paandar mo day tamuton mo. Tanay, rabin. Agri ka, ayan na nga di sagot mo kan ni Yasmin. Anya sagot? Regalo Uso pa'y ayat kasta. Ay, kituan mo ta. Umuna arabi ang mapangkagarim, alang amay, ngawan ti regalom king kwa na. Sapong lang ko maparay. Ay, awan mo't kwartak paray. Kurang da ito'y sweldo nga indan ni Uncle ko. Sikat imang gasolina na ito yung motor ko Ay, kita man day tagastos ko. Bayamon day ta regalo. Intagid din. Sikaman pa lang ti napuuta ka mapanagarim nga awan regalo na. Malaro, sikalatan ti magamaw. Sino ti kasapulam, Ni Hasmin ko ma. Nakapay, anya ti masapul mo iti kapsat ko. Anya kumangay ti rantaan ti baro iti balasang. Siyempre, umayak agarma. Sakbay aparwarik ni Hasmin, di ta sirad na. Ayan na nga, iti regalaw. Anya, Cash or in kind. nay, pangalaak ngay kuma iti kasta. Ay katagawid ka nga rodan apidraw, tapno makaumay dagiti daddo mga agar-araw nga dawit da nga cash or in kind. Oh. Anya amat, kaslasan tayo nga agam mo. Katuan Mike, amo
Punok ang nagkakaubingan tayo. Ang balasangan Yasmin. Iso nga ron nga umayak agaram. Agawid kan si Kapidraw. Tanay, adan di agar-aram kin Yasmin nga dawils na. Ha? Anyamat tan. Oy, agawid kan. No di mo kaya't akad-akadalang kanay. Ah. Nagkatitindog dagiti ko. Oo, makita. Ay, Oh, anyangay paray. Mayatay. Positive. negative pare. Ha? Kasano ang negative? Kasano? Naglastog mo't nga maintay agar-aram kan kwa nang adda kotsena. Ay, huwag nga ron paray. Dandanina, di nalapos ti motor ko, nakaparking di daigay. Bak nang siguro day jay. Agar-aram ka no kan ni Hasmin. Nagkrana kayo umit iti day tang agar-aram ngayong kwa na. Marurudak iti kapsat na. Di nakid din impasango kanyak ni Hasmin. Kay, polos, asaan kayo nagkita? Birbirukan na ti regalo kan kwa na. Kung naktumagaming king ka, di naktumagaming papatsin paray. Kasapulan pa'y gayam ti regalo. Ay, kituwin na. Kita man day takaribal mo. Di kutsay. Agtrabaho kayo ada saya at mata. Awan ti agtugtugaw. Nagsakit matag. Nay, Pedro, apay? Agsangsangit kan samat. Saan, angkal? Nabustod ka ba? Na, puno ka di tinangag ko. Nabastad ka. Saan? Nakabastad am. Saan ka nabastad, angkal? Malala. Tumakder kayaw, ta oras ti merienda. Aglinaw, kanaginana kayaw. Agsarita taman, sika, Pidraw. First time ko masaktan itinagan ni Hayat, angkal. First time. Di naklatultula din. Awan, ti first time kanyak. Katsaan mon sa mata na padasan tinagayat iti balasang, angkal. Na, apay, an-anwak nga iti balasang. Ay, isukat nga awan love life mo. Nagdakkel ti urnong ko iti bangkaw. No kayat ko agumatang iti baro alugan kao. Kabalak agumatang, tada kwartak. Adugayam ti kwarta, mangkal. Ay, katwan na. Isuasi ka. Tuladan nak. Lipat mo ti mga asawa. Tag negosyo ka matay, nagas kanyak. Tuladan ka nga agbaak, angkal. Kahit man ano kuma. Kastala ti biyag. Saan ka matamatay? No saan ka ang mga asawa? Diyak kayat ti agbalin abaak, angkal. Diyak kayat. Kahit anya nga ron ti maramidam. No saan nakaakaya ti babaeng ar-armab? Ada na panunod ko, angkal. Katsapay kuma. Tawan kunam. Naa. Apay kumangay nga agwanak adagaws. Ibagampay mata. Noan niya day taan na panunod mau. Nay, angkal. Apay ngay? Saan matan nga agandar day tulugan mo? Daan nga minain. Manumatan atawan na pangibibiyahig itinatang agpamanila kan nagpabagyaw. Makadanon tanga tayo jay balay dahas main, angkal. Ne, apay kid dinasaan ngay. Iduron mo pa'y laang tilugan. Gumatang kang aminan iti baro alugan mo, angkal. Kuna mo ta ka ba alam magumatang? Wait, gumatang ak iti brand new. Agiduron ka pa'y laang ita. Tapno maitulod ka, amapan agarem. Si kanto magamay. Apay abinasted mo, jay agar-aram kan kang adda wheels na. Kasano ang jackbuster doon? Nagpigsamot ngamin ti anglit na. Maulawak mau. Uray tadda wheels na. Jak kaya tisan nga tigtigos ang lalaki. Ni, adda nagsardeng alugan di tarubayan. Sino nga'y? Sige, mapan ka pa ilaang ijay silid mo, tayaban kantaw. Amwak pa'y no asino da ita. Syakman mo ti sumango kadagiti umay agaram kanya? Siya kon, tadi mo amo tagpili iti rich. Sika manan? Nervyos ang mata, angkal. Anya? Si kaman lang ti makisarita, angkal.
Ay, nagloko kan. Nagpaitulod ka lang kanyak. Kuwang amin. Saan ka di asika ni Tata Jose? Awin, kanakak ni Pidraw. Si ka jay rich dito'y lugar tayo. Nay, apay nga amaw? Hasmin! Kumaykan! Addan sutor mo! Ay, aguray. Aglilin na wag tayaw. Sana siya Sige na, Hasmin. Agtugaw kan kita abay ni Tata Jose. Sige, Uncle. Urayan ka ni Jelugan mo. Wan, ijay kan ruar, tapno makapagsarita da Hasmin kan Tata Jose. Ay na. Sige, Uncle. Nay, Pidraw, aguraya! Ay, Hello, Jose? ha? Ay, una yan ang nagpintas ka nagbanglaw. Day, nag-cute ka matgayam. Numatmatan ka, iti asidun. Ha? Siya? Kiyot? Ay, Apay abaro ka, pay. kuha nga main. Urayan na nga min jay right love na. Siya ka di daytan. Jose? Ay, makapasagargayam ti mamingmingan iti balasang. Ay, Saan mo kanipay anapadasan, tinagaram? ay, kinapudno na. First time kaw. Ay, katado nga ro dati pagtungtungan ta. Jose! Sikan samot ti kursunada ni Hasmin, Anggal. Ay, mas daawak nga raw. Sige da kayo latan. Ay, saan na mabalin na? Kasanon nga'y day tariknam. Pampanunutan ka ngamin, Anggal. Lakay kan. Bakak nga rudan apirmay. Kaya't ko makaasawa ka, Anggal. Ay da. Nagubing samat unay ni Hasmin para kanyak. Mabalain. Makita ka, agbagay kayaw. Talaga ka ding agbagay ka, bay? Unang Anggal, talagang agbagay kayo ka ni Hasmin. Katima ko nak, ituloy mong arman. Oh, anyang iti makunam. Naulaw ka kadi idi kasangsangaw kan kasarsaritam ni Tata Jose abaa. Saan mo? Awan mo't madingangot na. Nalawat ti dagana day jay. Kan, puno mo't akyot. Katwan. Anyangay, isunti kayat mo? Saan pa yung ta nag-propose? Urayag pa yung ang nag-propose kanya. Intulod mo ni Pedro dito balay. Kitwain, napanan ni Jessilyn na. Ay, imbag man. Apay, puno akinadwam anapan nagaram. Wayne, punaw. Agam, kunana matasikan sa kanuti kayat dya balasang. Mga sawa akpay ay Ay, katwan Ananuam nga dyan naglawa adagam. Dak kalabalay mo, ado akwartam, kan kastamatan tilugan mo, nuak may saka mo. un nga raw. Ay, mga sawa kakitin ka ba, guys? Tapno malanitan man matisubsob tayo. Day talaang tirasaw, nuapay akayat mo ang mga sawa ak. Ay, kauwan Ay, kadlaglagi pom dati apagsasawa. Ay, di mo pagarian, ti kinaimot, kan kinaungat mo, tapno naragsak ti biyag mo. Ay, kasta ak aya. Ay, katuwan ka ba, guys? Ay, ado dagiti agrik-reklamo, gapu iti kinaungat mo, kan kinaimot mo. Ay, jak amo Iso atap nagbaliw ka, ay mga sawa ka man, tapno mariknam ti agayat, kan agbaliw tumat siguron ti ugalim. Pare, kaano kan tumanin nakadway na mapanagaram ka ni Hasmin? Insardang kunti agaram kan kuana, pare. Si Muko kan? Nagbit ka mo din na sumukso ko, pare. Sana kasi mukaw, pare. Impabusoy ko niti sa balay. Anya? Apay ngay? Mariknak nga may na.
anasaysaya at no mga sawan ni Uncle ko. Jay bak ang naungit nga uncle mo, tinang ipabusuyan pare. Un pare, katsapay ko ma, taisunan ti agkagasat. Ay sayang mo Yasmin pare. Da kayo ko matagasawa kay. Pampanunutag nga main, ano mga sawan ni Uncle ko ahusay? Sumingpet siguro, kat barang ibingayan nak, iti kinabak ng nak. Kagatwa, agtrabaho tayo anasayaat. Agungot man ni Uncle ko no na makita ng agtugtugaw. Ay, akin na nakayaw. Oras ang timirienda. Ay, unang Uncle. Bagbagak dagiti kakadwak. Tapno sandang agtugtugaw no awan ka. Ay, bayam ka nila ang ida. Ha? Nay, bayam la ang ida, Uncle. Ay, gayam. Imbitaran kayo amin iti kasarmikan ni Hasmain. Ha? Agkasar kayon? Nagbit mo tan, Uncle. Ay na. Kastala tibiyag kaanakan. Mga sawa ako na talaga. Isu maawis kayo amin. Itan kagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako na. Di mo pagaryen, ikinaimot, ken kinaungat mo. Tapno naragsak, ti biyag mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kastala ti biyag. Ket ita, at to'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako na. Ipatag ken ayatem ti padam atao, nang runa dagiti kabagyam. Tapno di da kanto baybayan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Bakit? Kunak man lumapan kay J. Balay daan timlin itangal daw. Anya nga taaya ti iparamid na kanya. Tunggal lumabas sa J. Balay daan naggapu iti construction. Isulat ibagbaga na. Mapan ka kano J. Balay da. Ay mapan ka bakit? Barang ikan nakati Christmas mo. Christmas? Ay nalakay, mabayag pa iti Christmas. Kenjak mamati amang ted iti regalo ni ante. Dayjay, akin na kuripot na. Ingkakit din. Tanay, kababain. Kabagyam, di mo pa'y matbisitaan. Nuwinan, mapanak inton bigat. Sige, tapno sardangan nakmatan na bilbilinan. Ay nasaya at matay may ka, Gigi. Una ante, tasang kaibagan nila kay ko nga umaya. Ay kasapulan ka ngamin unay. Apay aya ante. Makitam dagiti kortina. Ay na, nagdadakkel ti kurtina dito'y malapalasyo abalay mo ante. Ay ipalabak ko maken ka. Ha? Ipalabang kanya? Anya ngay tararamidan dagiti nagado ang katulong mo. Ha? Pinapanaw ko amin idan. Amin da. Katno limadan sa. Uwan, ada para luto kan para linis. Sa bali pa'y para pakan kan para digos kadagiti nagdadakkel nga asom ante. Awan ang awandan. Nagsasadot damat ngamin. Isa pinapanaw ko amin idan. Ay, sapay nagrigat nagbirok iti katulong ita ante. Wen nga rod. Mano alawasen nga awan katulong ko diti balay. Iso nagrugitan dagiti kortina. Anya nga iti serbidya automatic ang nagdakkel a washing machine mo ante. Ay jak kayat nga i-washing machine dagiti kortinak. Tanagngina dagita. Katwan ginatang mon sapay ijay abroad dagita idinagtur ka. Aywan. Iso akayat ko. Malaban ida babaan iti ima. Ha?
Ay sus, agasang may dagita agalgalan, ante. Asa na bale? Taadamot tangdan mo. At datangdan ko, ante. Ay katwan na. Saan mo't amabalin alibrelatan? Ay sige man nga rod, ante. Imbag lang at gatang mi iti bagas. Ni, manang Gigi, magmagna ka mat? Sa dino tinaggapwam? Ay, imbag taad ka, Arlene. Makipayong akman tanay. Nagpudot. Sige manang, umay kan dito abay ko. Ay, nagkapuak ngamin gitabalay ni Antilin. Mano dagiti kakabagyan amap mapandita balay ni Antilin. Wen nga rod, kat pinaayaban na mo ngamin. Napanak naglaba iti nagdadakkel a kurtina na. Ay, nagsakit ti sikat ko siga. Diyak pinalpas, iso nga ituloy ko inton bigat. Ay, di nakalakot inikan iti pamasahim nga agawid ko ma. Kuna namat nga ipampaminsan nanto kanon nga ito jesweldok inton bigat. Numalpas ko ti aglaba. Ay na, mangsigsigurado at talaga ni Antim Alin. Antik laeng aya. Antimot. Puno, ado tayo nga akin antikan kwa na. Ang nagimot-mot, kaslaawan kakaanakan na. Bareng ano itid ng jesweldok inton bigat. Kan, bareng nudakkel ti ited na asweldo, manang. Una, tauray la si makit day ti imak a naggilgil kadagiti nagdadakkel a kurtina na. O sige, mangan kayon wan. Espesyal day ta kanunyo. Nangina siguro day ta ipakpakan mo kadagiti tarakan mo nga aso anya, ante. Ay katwan na. Katno nga gasot ti may sa akilo. Ha? Ay na, nagnginan. Adayo ananginginang ng bagas. Awon Kadagita-tarakan ko nga aso. Regular, ti panang ipa-check up ko kadakwad Kainuli madagita nagdadakkel nga aso, ante. Manungay ti gastos mo kadagita. Ay, kurang-kurang mat asa nga 10,000 ti maysa. Ha? Ay una yun anagnina, ante. Ay na, love ko nga mindagita atarakan ko. Kat, nakalabakan? Un ante, inlupas kun tapno maanak jay sweldok ita. Awan nga minan bagas may. Sige, itod kon. Ang magan kapay. Ayun man ante, tatalaga ang mabisina ko. Sige, agtugaw ka lang dita, Gigi. Taikan ka iti kanam. Pagserbiak mat at tinagagat ka na ano sa kaanak ha. Anyakit ni auntie kon aya. Katpudno mat anaanos ka. Nasingpat ka pa yata, Nag-sweet kalakit din aya, auntie. Aha. Adto iti kanam. Wow! Nabalkot iti foil. Sosyal siguro day taamakan anya, ante. Ay, kat, lukatama. Ay na, itaaglaang amakapangan iti kastoy. Reservak talaga. Para kan ka na ita. Ha? Oh, Ante, kita am dayto inted mo amakano. abay. Adamot puro-puro igi-igid ti karne. Kan adamot ngisit-ngisit na itirabaw na. Hamday ta. Kasta talaga ti ham. Ham? Madimot ti angot na nante. Ay, mayat pa'y dayta. Kasta talaga ti angot ti ham. Itakan sa lang amin ang makaraman kan makakita iti ham. Una, ante, ngam sabali at talaga ti angot na. Ay, Gigi, ti tao anapili iti makan. Kagura ni Apo Diyos. Ay, iyawid ko laangan, ante. Kasi daan may ije balay. Makaamo ka, no kasta ti kayat mo.
Nasaya at matkit di. Tapno makaraman mat nila kay mo. Ken dagiti anak mo iti makon ko na. Aham. Sige, ante. Ikabil kun dito'y bag ko dahito inted mo, aham. Apay, agawid kan. Uy na, ante. Ta dumagasak pa'y tita palingke agumatang iti bagas. Oh, nagsapa pa'y mat. Awan pa'y alas 5. Nalpas kumutan alinabaan dagiti kurtinam. Gigi, kaanakan. Amok anagagat kan nasingpat ka. Mabalin nga, idugwok mo pa'y dagiti asok. Ah? Dagiti limang asom ti idugwo ko, ante. Awan tati managtulong iti kabagyan na, adda agur-uray aparabor kan kuana. Ay, sige man langan. Idugwo ko idan, ante. Di na kun konsensyaan. Ay, unay mat dagito nga asom. Kakayat dan samot ti tumaray. Ay na. Ay, sapay nagbibigsa na. Ho! Ay, saan gayang nga ho? Ay, lirong mga, hey, akal na kayo asaw. Hey! Bakit? Ay na, imbag tanda ka lakay. Agawid at kuman. Kunak man no nagawid kan. Saan pa'y taimbaon nak ni Antilin amang iwok kadagito nga aso na. Ay, napigpigsada mat nga may tisika. Mga rod, tulungan nakman kitday lakay tanay. Itaray tak samot tan. Mala, itin mo kanyak titalida. Atoy. Nay, abay ay. Nay, itarayan ka ta. Ay, sus, lakay! Ay, una yan. Kumatan pa na itaasaw! Intarayan datan! Ay, urayakla na idugmam ante anang iwok kadagiti nagdadakkel nga asom. Ay, pasensya kan, Gigi, kaanakan. Sana bale, tanaanos ka mat. Nagasgas pa'y dagito'y tumang ko. O, kitaam na eh. Nasakit? Ay, nahawa na ante. Uray dalagdardaran na eh. Bugwam lang iti sabon kan danom. Mayat daytan. Nayunang matan ajay sweldo. Tagumatangak man iti agas di tabutika. Nasakit at alaga ante. Kasanot kasakit na. Talaga anaut-ut. Katwa na ante. Sige. Sige, itod konti sweldo. Unay matipan nakabalkot day takwartamon ante. Narigat ti matakawan. Takawan da kapay laang kat nagdadakkel dagiti asom amang bantay ken ka. Adto ti sweldo kaanakan anasingpat. 1, 2, 3. Ha? Talo ka saot? Ken daytoy madjay bag mo anang ikargam iti ham ayawid mo. Dayto lang ti sweldok a naglaba ante. Talo ka saot? Apay, ado ka di unay. Kayat mo takisayak. Dong aldaw a naglablabaak a nagmalmalam. Uray la si makit to'y sikat ko. Uray la nasugat na gito'y ima. Ay kat, tulong mun aday takanya kas antem. Ay, inuwo ko pa'y dagiti asom a nagdadakkel. Na idugmamak pa'y. Tulugam ka di daytoy senior citizen nga antem. Wano saan? Anya? Bakit? Saan mo't akanan dagiti aso jay ham nga inted ni antem? Inted mo kuman dagiti manok. Saan damat laang akayat? Uray dagiti dingwen. Saan da akayat akanon day taaham. Kasan wa karanda? Kat madin ti angot na. Kan talaga napirdain. Isumati ko na kini Antilin. Ay, kung kayang bagay. Manungay tinasweldom. Mangibingay ka mo ta. 5,000 samot tinted na. Anya 5,000. Gumatang ka man mat nga rod iti papaitan asidan tayo. Nabayagan adyak nakapagsida iti papaitan. Ay nalakay. Umanay nga igatang ko iti papaitan jay talugasaw. Anya? Manutinted natangdan mo. Talugasot nga raod. Dito kita tapno mamati ka. Nanay.
kasla kadaanan pa'y akwarta dagito intad na. Ha? Ay, kita man anasaya at lakay. Ay, saanan ang mabalin nga igatang dagito, bakit? Ay, unay mo ti panang parigat ni Antilin kanya kon. Ha? Si kanto mga main. Ay, apay apabasulan nak ngay. Kusilapan nak mutin. Idi pinaayaban na. Imbagam ko mga min nga dar aramidag. Tapno jak napnapan. Amok aya kas jay ti ugali na. Ay, nakaswiswit ngagsasao. Ngam nagkuripot may. Ay, isu asaan arumbeng, apagtalkam ti balikas dagiti daduma. Tanuman pa'y nasam iti panagsasauda. Napnuan mo't iti sabidong ti puso da. Ading ko, adda ka din ni Arlen, dito balayo. Ay, awan Kinagtrap-trabaho, ilay. De, anya ti trabaho na ijay. Para linis iti hotel. O kaasimot jay ka anak hak. Ay, talaga narigat ti trabaho ijay. Ngam anusan na ata single parent ket ngaron. Ay, kaasimot. Tadi magparparik na di asawanan. Siguro, simurot iti sabali. Isumot ti damag may. Kaya't ko atulungan ni Arlene. Kaamok tirigat na pagdaldalanan na. Ay, mayat adeng genday tangay baga, manang. Ay, iso nga imayak dito'y balayo. Takasaritak ko ma. Ay, ibagayo kanya ako na. Tasyak tunti mangidano ninton sumangpad. Kaya't nakatulungan ni Antilin, tatang. Kanaw, ay naurayak lang nakalway di imbaga na. Nagsayatan day jakap satkaw. Anya nga'y kano ti itulong na kanya. Kastoy, ikan na ka iti binulan na kwarta, kas tulong na ka nagiti anak mo. Ay, nagmayatan nga'y, numaaramid na ti kasta. Ang madama kondisyon na. Anya day ta kondisyon na, tatang. Ingka kanulinis-linisan, di balay na. Uray maminsan ti makalawas. Kat no nagdakkel di balay ni Antilin. Talon samot akad sa aran. Maminsan medlay ti makalawas. Ken puro automatic, dagiti usarem ngaglinis. Kas kumay ti anya. Di vacuum cleaner. Diyak amo, no anya day ta insurat ko, tapno amok amay bagaken ka. Kasi iti paglilinis mi iti carpet, iti hotel, tatang. Ay kawon siguro Manya, mayat ka? Nay, ayan nay nga ta dyan vacuum cleaner dito nga ibagbagan ni Antilin. Arlene, kanakan, anyo ti berberukam dita? Kung anti, jay vacuum cleaner, tarugyakon alinisan day ti balay mo. Day jay, adyak kayat nga usarem, takagat-gatang ko. Ha? Anya nga rin ti paglinis ko ngay? Walisam langan, kano mabalin, lampaswam. Anya? Dito'y akalawat ti balay mo, anti? Lampaswak? Katuan sa nga pulon samot jay lampasok. Anti, saanan nga uso ti lampaso ita? Uso pa lang para kanyak. Tamas na linlinis no malampaswan ti balay. Saan ka di? Anya? Pinalubusan nyo ang mapanaglinis ni Arlene, ije balay ni Antilin, uncle? Ewan ata nagkarimat ti kapsat ko amang ted iti binulan at tulong na ni Arlene. Namati kayo man. Apay kumadyak mamatay. Ay, sapay ko matatong palin na day tangay baga na, uncle. Mas daawak no apay ngagpalinis iti balay na. Nagadumo dagiti katulong na. Ay na, uncle, awandan. Pinanawan dagiti maid na. Ay, apay nga.
Ay nagawan kat akong sinsya dagita midnan. Oho, kasano asaan da panawan? Kat nagalasmat ngamin ti ugali na. Sino tinagalas ti ugali na? Ni Auntie Lynn, Jacob Satyo nga ipanpanak kayo ama nagtulong kan naanos kadagiti kakabagyan na. Talaga nga inuray ka. Takayat ko ang makita kan maamuan no manuti inted ni Auntie Lynn at ang dan mo. Namambanugak, insan. Agasa mo ti kadakkel ti balay alin ang paswak ngay. Anya, naglampaso ka ko nam? Di nakatawan. Tatalagaan na banugak. Kat, manungay mo ti inted na atangdan mo. Oh, daytoy, kita Wow! Naka-envelope iti nalabaga. Swerte ka no kasta. Manungay mo ti kargana. kita Ha? Talo ka so? Anya kumangay ti magatang dayta. Imbag ano mabalin ang maigatang dayto inted na atangdan mo. Tasyak idi. Jay inted na atangdan ko. Saanan ang mabalin ang maigatang insan. Husto ka no daytan. Talibri akmat. Kadagiti impakpakan na kanya. Imbag no saan nga expired dagiti impakan na ka. Ay na, insan, jakin-kinan dagit inted na, taagbubuutan. Kat gapo iti nakaro akapsut kan bisin ko. Nangilibasak itikinan ko. Nangalak iti ref. Imbag ta saan anadlaw. Ay, uray pa'y madlaw na. Tasaan akong nagsublipay kan kwa na. Uray umay agpakpaka asi dito'y balay. Ay, never! Ay, una yun ayan ni auntie. Isukot nga awan mangipatpatigkan ko na gapo iti kastang ugali na. Ay na, kakaanakan. Pag-aasiyo ko ma. Umay kayo ijay balay, tatulungan dak. Gaputadyak kabailan ti trabaho. Ay na auntie, pasensya kayon. Ngamin, adda aramidek. Kano manangdan ka, talugasot. Kun saanen amabalin nga igatang, kasladya intedyo idi kanyak atangdan ko. O, asino nga'y timayat at tumulong ka no kasta kamot auntie. Iso abaliwa mong taugalim. Pudno ti ko na ni insan, auntie. Kasmat la kanyak. Napalalo idi ti bannog ko. Angam, talugasot laang ti intedyo asweldok. Kan, pakananda kami pa iti agbubuot amakan. Anyamot ng tikas na nga ugali yo. Kwa kakaanakan. Pangasiyo. Ikarigatak ti agbaliw. Basta umay kayo. Tulungan da kadagiti trabaho. Daytakat ngamin, auntie. Tadiyo pampanunutan ti sabali a tao. Unay kayo matan. Baknang kayo lang arudan. Ngam nagimot kayo. Ay, di yu pa'y amo atulungan dagiti kabagyan nyo. Laglagi po nyo dahi ti apagsasao, auntie. Ipatag kan ayatan nyo ti padayo a tao. Nangruna dagiti kabagyan nyo. Tapno di da kayto baybayan. Kastala ti biyag, auntie. No naimot kayo kadagiti kakabagyan nyo, talaga asaan da kayo atulungan. Iso nga agbalbaliw kayo kuman. Uwan, kakaanakan. Kat pakawanan da kuma kadagiti inararamid ko. Ikarigatak ti agbaliw. Tapno di dak ikayan. Uwan, kasta ti aramid. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ipatag ken ayatem ti padam atao. Nang runa dagiti kabagyam. Tapno di da kanto baybayan. Tampok dito'y programa tayo. Kas sa latibiyag.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon kas talatipyag agyaman kami itinkay panang tarabay. Kasalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Aramidem ti umno, tapno maliklikan ti pannakadangran mo. Tampok dito'y programa tayo. Kasalatibyan! Papanamanan ay alakay. Awan, di talang. Awan samot ti aramidom. Tarimaan mo na jeri daw. Awan mo ti makita ka, Perdina. Di mo makita ti Perdina ang mangagmaw ti Perdina. Anya? Saan ka mawatan? Ala, umay ka. Umay ka, ta ipangag ko kang ka ti Perdina. Nangagmaw, di sakit na day tiri daw tayo, lakay. Gagangay na dayta. Saan anormal day ta? Ay, jaklaki ti kayat nga dauni na. Nakatagtagari. Di lamad-madlaw mumat ngamin. Sige. Inak bumulod iti martilyo kani kumpare ka nandeng. Tatarimaanag. Apay anas ka na bumulod ka. Binulod na nga rodya martilyo. Mapankwalaan. Ama ano mabayag ka man ni Jai. Siguraduam, amatarimaan mo day tay tangal daw. Ay, nagadupay ti dalusak. Nagaduntumot ti wara dagito yung ubing di ti kusina. Nay, ada simrak di ti balay. Agtatakaw samot tan. Asino day ta? Ayan nantay binalsig ko. Ay, teka nay. Ay. Hey! Apay day ta binalsig, nagam mo. Nay, si kamot gayam nanang. Ay, awan mo't ngamin ti mangilukat itiri daw yaw. Isu asimre kaklatan. Kunak no awan ti tao. Nangag ko nga min tiranot tiri daw me, nanang. Isong amok nga dasimrek. No apay mo't ngamin nagtagari tiri daw yaw. Ay, nagsakit iti lapayag. Ipatpatarimaan ko kanila kay ko. Kunana ang mapanaalaan di martilyo binulod ni kumpare na ananding. Hindi pa'y mo't nagsubli. Ay naay rin, kasla di mo am mo day lakay mo. No inawis dagiti gagayom na, ijaynan. Marurutak man no kasta ti aramidon na, nanang. Aday niyo ko, asidaan nyo anateng. Ado nga min tibunga dyan mula ni tatang niyo kay. Adda kamatis ngayon nalayaw, nanang. Nangina ngamin ita ti kamatis ka. Ay adda ado tinalak. Adda na loom. Adda mo't na ata, tapaluuman nyo pa'y. Ay na, agyaman nanang Imbag man tanang yag kayo itinatang. Ay kasta latibiyaga anak ko. Agparanod ka no adda, kasjay. Agyaman nanang. Oray la iso kumamot timula nila kay ko. Tapno saan nga iso payagat gatangan mi. Ay, nagsadot tumot ngamin. Sino ti ag-birthday ito no may Sabado, pare? Siya, pare. Ay, sika. Happy birthday, pare Nanding. Happy birthday, pare. Agyaman na nga, pare.
Nay, umay kanto atag, party ka man gidi manok ken pato. Ah, ay, imbag man parte kay ti pato kan manok no birthday, pare. Ha? Kasta latin biyag ah. Pare, birthday nga ron di party tayo iti pato ken manok. Agraragsak tayo ah. Ay, katuna pare. Siguradong umayak. Ken adun to tinuman tayo nga arak, pare. Ay, katuna pare. Sige, Ha? kantaan ka pa maminsan. Ay, Happy birthday, pare Nandi. Simang patan ti loko. Anyat orasan. Na, alauna ni ti parbangon. Huh, jak pastra kan di silid may. Maturog iji salas. Makangag kanyak dayta inton biga. Anyat oras ka nagawid di dirabi eh. Ah, kung nagsapa ka nagawid, bagay? Mas daawak. Tainlak mo di siligta. Nasapa ka nagawid? Alauna iti parbangon ka nagawid. Ay, sana. Na, taglibak ka pa lang. Ay, ikaw. Ay, nagsakit din. Pangur mo kanyak. Agulbot ka pa lang, ha? Ay, gusto na. Panguran na manan. Di mo pa'y natarimaan, Jerry daw. Ayan na nga, Di Martilyo, napan mo inalak ni kumpare manandeng. Ayun. Nalipatag matan. Kaano nga nga ron atarimaan ng Jerry daw? Huso na. Ay, panguran na manan. Ibarsak ko kang ka ito makitam. Huso na. Sige, tarimaan ko. Intet mo madlaang dyan natang dairin, bakit? Ay, intad ko Awan gayam si daunda. Nuag mulad ako mamit nga miniji paraangan da. Tanalawa mo dyan likudan ti balay da. Ay, iso ko mga roti aramidan ti asawa na. Makatipid da ko man, nuag mulad da matitinatang. Ay, katwen Ay, uwin gayam lakay. Problema da Jerry daw da. Tanatagaray. Ingkang tuman kit di kitaan. Ne, apayasak ngay. Anya ti aramiden ti asawa na. Ay, sadot nga rod. Namimpinsan asa daw. Mapana ki Jay Ilay, nakagpalingke. Nay, apay, anakatakder ka dito sangwanan ti Ridaw. At adalat nga road, noan niya tirumbang aramidag. At adalam. Nay, apay as ka nga adalam. Nagsimple laang mo ti aramidom. Anya nagsimple nga ibagbagam. Saan akas karina da ito ya problema? Kat, anya nga ro, ti pampanunutam nga aramidan. At adalat pa ilaang, bakit? Relax. Para day tala nga problema ti Ridaw. Rigatan pa'y panunutan ti solusyon na. Ingkagi din makipalingke. Tapno makapagpanunutak ka na imbag. Disturbo ka ka. Kumusta, Mari Ayray? Anya ngay dagita ginatgatang mo. Ay, dagitay apastumi amare. Imbagan ka at nakapalingki ka. Ako yung tanang agawid. Ay na, nilakay mo. Bigat anakitak ijay balay da pari nanday. Anya, ano may nararamidon na ijay? Aginom da? Ay na, inaldawdan sa ngamin nga aginom. Amaan mo't no sa bali dyan nakita mare. Ngamin, pinanawak nila kay ko ijay balay me. Tatarimaanan na jari daw me. Isuday di maray. Ta idi maya. Medyo nabartukeng. Tanagpigsa di pa nagkatawa na. Na, di naman nga ron inarami doon ajay patrabaho kun ko ana. Ay, umuno na ako nagawid mare. Indakman kitaan nila kay ko. Pare Nandi. Happy birthday, ha? Saan pa nga ita ti birthday, pare? Itong Sabado pa ilang. Dandalin. Anya ita ya, pare? Lunes pa ilang, pare. Ang daw pa ilang, di pa nagpapalingke. Ay unan niya.
Dapat lagi paling kinibagat ko kag. Basta umay kantaw inton bertik pare. Wait! Umayag! At pangipanakan ka pare. Sa dinotip, pangipalam ka niya, pare. Basta secret pare. Ibagam gid din. Ha? Basta sigurado nga enjoy ka pare. Baka, anda ka. Dahito yaklo ti sa batang! Oops, oops, oops. Oops, oops. Ay, Kay basibas kumaykan ka dahito kadakkalang akla! payamanan ta. Agong ungot ka, baka. Anyaman, tiba, sukukan ka. Ha? Nagkapuam? Ha? Di talaan. Tinarimaan mo ang daw? Bagat. Anya manon tirason mo? Adalak ngarud analahi. Noan niya ti aramidak dita. Problema ari daw. Aging gaita, pampanunutong pailaon? Uunay ka matan! Hindi. Apay, laklaka maya. Komplikado dita. Klase ti problema. Basibasan ka manan makitam! Ay, gura ka bakat. Sagbaya basi-basan nak. Inak maran panunutan. Noanya ti solusyon na data a problema. Anya? Ay, nagdagsanan ay aday to'y pinalingkek maray. Nagatungamin ti ginatgatang ka. Aginanaka pa'y adi si sirok ti bayabas mi mare. Imbag dito, ita presko. Ay, wangarod maray. Aha. Nay, anya nga itar aramidan nila kay mo igisangot tiri daw yaw. Italaang nga inasikaso na dayta. Idi pa'y a problema dayta ridaw. Kas larok-roko din naman. Mas daawak nga rod, no apay akas na tiyar aramidan na mare. Nay, kita maray, oh. Rukod mo't arukaw. Diyak amo no kasapulan arukudon na pa'y dayta. Ay, maray, di mon parparwaran ni kumparay. Tama nga numapan manin makiinom kinipari nanding amang marta. Ay, talaga saanan mare. Istrikto ako. Kasano nga ang makapag-concentrate ag ang makapagpanunot. Nukas tamat abang banikasan nak. Kunak no nakapagpanunot kan, Nagrigat nga raw ta nakabanikas ka ditang agpangpangram ka. Agungot kan sa manan. saan kan amabalin arumwar amapan makiinom iti day dyan nandeng. Apay ngay, tilay parparit mo muton. Sursuruan na ka kami ni tilinuloko day dyan tao. Sapay birthday na itong Sabado. Saan ka mapan? Maudi da ito yun baka. Saan ka mapan, kunak? Ay, awanan na talaga. Saan ako na makapag-concentrate? Saan ka amapan? Ha! Ado, ti aklo di tangay basibas ko kun ka. Ay, Ren, kunak man doon natarimaanan dahito daw yo. Jakman amo nanang. At daman ijayon nila kay ko. Jak amo no niya ti palpalpalon na ijay likod. Ay, kuna ni tatang mo, analakalaang atarimaanan, ti kastoy ari daw. Marigatan ka nung arod nanang. Jak amo ano sadot na laang. Ay, sadot na laang. Adaman nun papaitan ni tatang yu anatang. Sidaan yu ka no. Imbag pa'y ni tatang tanaggagot. Ay, ibagayo man kit tinanang. Tao may tarimaanan ni tatang tiri daw may. Wen, nasaysaya at no ison timang tarimaan. Ibagaktukan ko na, tao may ito dito'y balayaw. Nenay, apay, anya tikit kitaam di ta kalendaryaw. Kit kita aglaang noon niyang aldaw ita. Sabado ita. Ayun nga raw. Birthday ni pare nandeng. Kat, Nene, agbanikas ka manan. anya kumaita, no birthday na. Kat mapanak Kastala tibiyag Inimbitaran nak nga raw. Di mapana. Saan ka mapan?
Dumakdakkel man ang dagita matam. Wunan, sana ko na mapan. Anya laki din. Dito'y ka lang balay. Wunan, tarimaan akong tayo ridaw. Happy birthday, pare. Agyamara ka, timbay kayo. Pare. Jay, ko na mapapananta. Ay, uy pare, madamdaman tom. Aginom tayo pa ya. Ay, kadwa na pare. Aginom tayo pa ay. Bertik ngamin ka. Ito'y magayam adu ti chicks ti pangipanam kanya, pare. Ay, kadwa na pare. Ala, agpili ka ni ti kayat mo a chicks. Mabalin, pare. Ay, uwan ah. Agpili ak matan ah. Ay, mayat man, pare. Ay, uwan pare, italaang na ito. Kanayon kumagas na, pare. Ayos. Nakaturog san ni bagat ko. Inayad alokatan tiri daw. Unay. Medyo narigat ah. Salpag dito rin daw. Kaya't naksamanan na mabasibas iti aklaw. Nagkapwang. Ay, bagat. Ay, nakaring kamat gayam. Nariingak. Gapo itiranat tret day tari daw. Ay, Anyat orasan, ha? diya ka mo ah. Awid ka di pa'y dayto'y tinasawaan akaskan ka, ha? Ay, nene. Ay, nakabanikas man ang dayta may sanga imam. Anya man ang dayta gemaw. Aklo! Sus! Saan mo na amalis yan dayto'y may kadwa? Awan pa'y padyam ngay pagbagakan ka! Anay ko, natamaan to'y ulo, nabukulan saan. Anay! Anay ko! Nay, at damat bukol tamuging mau. Binarsaknak ni bagat ko iti aklaw, tatang. Anya? Binarsak na kay ti aklaw. Ay, kastala ti biyaga. Ha? Kasla pa karagsakan nyo pa'y tinapasama kanyak, tatang. Maawat ako no apay. Day takot nga main. Oy, laglagi pam to'y ibagakan ka. Aramidem ti umno, tapno maliklikan ti panakatangran mo. Tapno di nakakapungtot ti asawam. Anya nga ita, nabukulan ka. Yun, tatang. Maawatak ti kayat yung asawan. Mala, tapalam iti yelo tabukol mo, taka si kamait. Anya lagit di ngaminan na ya. Nagnakam ka man. Yun, tatang. Sige, mangala ko ni Tiyelo. Taitapal ko, itibukol ko. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Aramidem ti umno, tapno maliklikan ti pannakadangran mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMBBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y mistasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.